Oke, halo guys. Kali ini uh, gua mau request atau memberitahukan kepada kalian. Hari ini saya lagi dapat istilahnya dapat rezeki ya. Karena sempat kemarin gua ke kota, jadi ke kota Ambon. Jadi saya pergi ke Pasar Mardika. Jadi ketika di jalan di Pasar Mardika itu ada pedagang kaki lima, dimana mereka lagi mempromosikan barang. Jadi barang itu berupa mainan bekas, atau bukan mainan bekas sih, memang bukan dos dia kan, tapi mainan cuci gudang. Jadi barang itu masih baru. Jadi karena mainan-mainan seperti mobil pakai baterai, terus mobil remote, ada robot juga. Jadi saya teringat karena di situ mereka dominannya sama mobil, jadi saya teringat akan mobil yang saya paling sangat gemari dan saya suka, yaitu mobil Tamiya. Di sini saya dapat yang saya lihat dia itu, saya cari-cari, akhirnya saya sudah beli, dan berkisar harganya itu dari mulai 5.000 hingga paling tinggi 20.000. Jadi murah meriah. Ini barang lama sekali. Jadi saya pikir mungkin kuat ya, makanya saya beli itu karena cuma 5.000 rupiah. Makanya saya beli dia, dan akhirnya karena saya minati dia sekali kan, jadi akhirnya saya beli. Mau tahu seperti apa dianya? Ayo kita saya sudah buka. Oke, ini barangnya. Ini saya sudah membongkarnya dan membukanya itu. Ini semua masih bersegel sih, masih ini dari ini, bukan ini udah pudar juga nih, udah kena kotoran. Ini kartonnya kan, boxnya ini jadi sudah nggak bagi lagi sih kartonnya aduh, hitam tuh. Jadi saya sudah pasang sebagian. Jadi yang bikin saya beli karena saya paling fans sama mobil-mobil Tamiya ya. Ini mobilnya, ini Magnum Cyber. Kayaknya ini jagoan punya tuh pemain kartunnya itu jagoan. Ini karena saya fans dia, makanya saya beli. Saya senang sekali sama ini karena ya begitulah yang namanya fans ya, apapun dikorbankan. Oke bro, ya saya pasang dulu lah. Mantap. Oke, siap. I need you, boo. I gotta see you, boo. And the hearts all over the world tonight. Said the hearts all over the world tonight. I need you, boo. Oh, I gotta see you, boo. And the hearts all over the world tonight. Said the hearts all over the world tonight. Hey, little mama, ooh, you're a stunner. Hot little figure, yes, you a winner. And I'm so glad to be yours. You're a class, all you're running. Ooh, little cutie, when you talk to me, I swear the whole world stops. You're my sweetheart, and I'm so glad that you're mine. You are one of a kind, and you mean to me what I mean to you. And together, baby, there is nothing we won't do. Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my all. And oh, I'm into you, and girl, no one else would do. Cause with every kiss and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I bet it's hard all over the world tonight. With the love of their life, who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you, girl. With you, with you, with you, with you, with you. Oh girl, I don't want nobody else. Without you, there's no one left. And you're like Jordans on Saturday. I gotta have you and I cannot wait now. Hey little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything. Oke, dan ini saatnya
memasangkan rumahnya ke bodi mobil Tamiya tersebut. Oke, itulah hasilnya. Sudah jadi bentuknya seperti itu, mulus, keren sekali, dan hasilnya nanti. Wish I could keep you much longer. I know you gotta go, cause you got things to do. Wish I could keep you much longer. Now you too busy for me, girl, like I was too young. Wish I could stop